pibabasan ni Kristus am kapibasian na dong suvab de dia zoy tabinay ko ngavi. Idsuang takaw no Domingo, do kinapadsuan di Tuhan, da taon bi da panambazangan. Tuho na po da sambayang da takaw da tadaw bay no. Nga, kinapadsuan di Tuhan. Jordan numan di tama itanak pag ginavaan daw. Jesus. Miyampay di spiritu tabitua o miyampay kuasa. Da magawit do kapamuhingasan o pibabasan dahil sa biyavi di tinaw.
dan di Tamang, Om di Tanak, Om di Spiritu tabituan. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Om ikaw ginaban kiningan, Om ikapisan di Spiritu tabituan, miyampay no Diyoso sa biyabi. Tapi na ngabi, kano mga kundadawso, ngabi datakaw, Om papatunda na di datakaw sandi mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunzo, day di kiningan tabakas, Om day Diyosu ay tapinay ngabi, doon ako pamidaw so koso, id pamusaban ngabi ko, Om id boss ngabi ko, idunu inayman ko, Om idunu iaw ko na ngasan damimang. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko tagaso koso. Itinopogi, kinsian so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabi-abi ditasab Om sang tingabi. Om Diyosu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Dahil di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na dali datakaw kiningan tabakas. Mamohyong dadoso ngabi datakaw. Magabit datakaw dahil kaposizon sa lajul. Tuhan, Hosianay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Gandoy di kinoy ngani di takabaskoso.
Ano sumambayang, oy kiningan tabakas ko sa paimpasi sa ladyol, iontok na podso i Kristus, idibawang Jordan, da masa suminondot Espiritu doy disido. Oy ngimatu ko so do pinapabal disido, do itanak paginabano, panak no do tanak ngavino, maza do kogampizan, o di koin bagu do baig de Espiritu tabitua, tamoy mo na da do kapapon siko koso do diyaw. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanakno, imamamasi amamolinta miyampay diyaw, idi kapisan de Espiritu tabitua, iso kiningan montok sa hihinaid, ay so papupuson. Pambasan, mantad buk di Propeta Isaiah. Ikot day divide oy sa biabiko itutuban, sundung ra aiso usin Diosu, ikot no. Pomohino da gandum, miampay aiso usin, om makano, om da aiso hogo, anggur om susu. No ko tu mambalanja da usin, do idnunu iokon ko lauti, do gaji nga videozu, do inunu iaw ko sontop. Pokinongo doi dogo, om kiva i do konunu tangavasi diozu, do akanon, om takanon topoto doon doson. Pokinongo no kozo, ikot doi dogo, pokinongo om apasi i koduduvo Diosu. Miampay Diosu monodo zoi do pibatasan aiso kopupuson, do mantad di kobosian ngavi i nakabatos doi di David. Bio nadadi ku iziozu dasasi, doi dituhun ngavi, buan om tuan di tinaw ngavi. Bio, momoho ko i do tinaw, iaw no tututunan Diosu, i ngavi, aw no tutunan, mikot i do magab-agab doi Diosu, montok no di Tuhan kinaingan Diosu, di songuhun tobitwa di Israel, i membantu may Diosu. Iumono ituhan, dakakalpo disido doo ium, pomoho doy disido, dakakalpo disido do it somok, pasadaw dolahan daw ituhun talat di pemusavan ngavi daw. Poguhyo isido doy dituhan, i osianan may disido, doy di kinaingan dotoko, ipuawang it kopohyangan, tu pemusavan ngavi kunopo, nga okon ko pemusavan ngavi Diosu, lahan ngavi kunopo, nga okon ko lahan ngavi Diosu, itino ituhan i mobos. O akavas it savat do tana om tavan, miaga di lahan kungavi, da akavas it savat di lahan ngavi Diosu, i pemusavan kungavi, da akavas mantad di pemusavan ngavi Diosu. O miaga di asam om ivaik asam nokokodo, nga sumondot mantad tavan, om daaw gumuhi,
Daaw ko pamavayg itana, papabuhay da asil di, o manak da kasunisan, do manak hinso, montok di papapasasat hinso, omloti montok akanon, ingkanogi ibos ihumabus mantat kabangko, daaw gumuhi do'y dogo, do aiso suang, daaw kapamongo di hisab ko, om do kahantoy, do idnunu, iginopogadan di do mimang. Ibos di Tuhan. Miampay kandasan, sumagow ko do vaik, manta di tobo ngavi do kapamosisan. Tototopot no, ikinaingano, kapamosisan ko, ahansan zo, daaw zo may o sisan. Tu ituhano, kavakasan ko, hozo ko, dumadi isido, do mamamasiku, miampay kandasan, sumagow ko idovay, manta dito bongavi, do kapamasisan. Ponong katahot no di Tuhan, poso no ingan di sido, poyhay no doy di tuhun ngavi, ikoy man ngavi tindama di sido, pabalo no ibinantog di ngandaw. Hoso no do iso hoso kapasan doy di Tuhan, tuno koy mang isido do koy man ngavi tabantog, poyhay no ngavi doy sa biavi di tana, oy tuhun ngavi do Sion, hoso om gisak no montok kandasan, tu indama do poy ngamong Deusu isonguhun to bitwa di Israel. Pambasan, mantad swat ko iso di Sancti John. Isay no po, otumbazan do Jesus na po, nga Kristus nga nanak di kinoyngan. Isay no po guminavo di tama, iminaganak ni sido, nga guminavo di tanak anakon di sido. Kano to ko papatanto, do guminavo to ko, do tanak ngavi di kinayngan. Nung guminavo to ko di kinayngan sondi, mimang do nuno ipinonuan di sido do to ko. Itiano komozon do guminavo di kinayngan. Mimozo di ponu ngavi daw, ponu ngavi na po di sido nga au osusa. Tu isay no po, inanak di kinayngan, nga nakapagaha no da pamagunan. Itiano ikahantazan do idi pamagunan. Ikotumazan da tokaw. Isay kano magaha da pamagunan. No tuhun otumazan do Jesus no po, nga tanak di kinayngan. Jesus Kristus iminikot maza do vaik omza. Okon ko miyampay do vaik no po, nga miyampay do vaik omza. Miyampay di espiritu sa bagi do iso posasi. Tu espiritu no
ikatapatan. Mo'y do kiva tohusasi, espiritu, ivaig, iza, savyabi tohudiho do kapiunong. Munay mo takaw do kasosyan do sasingabi do tinaw tuhun. Nga kasosyan na po di kinaingan, nga hobi po ginazo, itiano ikososyan di kinaingan. Inakatak sa bagi, do katahangan di tanak daw. Ibos di Tuhan. I Tuhan miyampay di Yesu. Pembahasan di abal tabasi tabitwa sinuat dima. Id kapangyaan di John i mamamodso. Minabos isido. Kiva sanguhon sumusut dago. Sanguhon i hobi po binakas po izo. Auzo i mipadan do sumingkotud do manguzad di kagos do salipal daw. Nga podsuko izyazu miyampay do vaig. Nga podsuan ko may disido miyampay do spiritu tabitwa. Ontok timpo di no do nakoykot Jesus do mantad Nazareth id Galilee napodso di John do id Jordan. Nakatindai isido do mantad di vaig do nakakita na disido o surga do uminivang espiritu miyaga do tambohog asang masa sumundot do disido. Isa oho minikot mantad surga. Izyaw no i tanako i koginavan. Kanangan ko mundong do idiyaw. Iyabal tabasi di Tuhan. Tapi naik kong abi, tadaw bay no, i kalamazan na takaw, i kinapodsuan di Tuhan. Minggu tawi no, daid kalamazan na takaw, da tadaw Christmas. I minggu di nakatahib, minamalamay takaw, di kaintahangan di Tuhan, kamazon da Epiphany. Kamazon tapi naik kong abi, iso bago paintahangan di Tuhan kumanda takaw, mazana diti kinapodsuan disido. Nung intangan to ko, kibado pipio o kaintahangan di Tuhan kumanda to ko. May kaintahangan di Tuhan kumayso na pangaontok tadaw kinasusubon disido. Kuma di
minta tamong ngabi do kambing biri-biri. Kain tahangan di sido kumaduvo na po nga nagadi na boss ko ditino Epiphany. Kain tahangan di sido kuma di Tohuraja. Tadaw bay no? Kain tahangan di sido do kumain tohu. Kinapodsuan di sido maza di Sancti John mamamodsu. Uminivang o surga suminondot Espiritu doy di sido. O kito megada tumuhog asang. Iso oho mantada surga izyaw no tanako. Kaginavan ko mundong do idyaw. Kain tahangan di sido katihambus bago sangyan katimpun kapanampuanan di sido umada tuhun ngabi tapi naik ko ngabi. Kita takaw iti id kalamazan do pisasavan id kana id nombo binapakito isido do sinundu di sido miracle. Jadi nung intangan takaw kalamazan takaw tadaw bayno. Katimpun kapasizon di Jesus doy kapanampuanan di sido. Kamazan umabos isido doy kapanampuanan di sido kuma doy ginumuan manta do private life kuma sido do public ministry. Tadi ano koso ikamazan do significant toko mazan do kalamazan do toko tadaw bayna diti tapinay ko ngabi kinapodsuan di Tuhan. Montok do toko tadaw bayno maza do kalamazan diti ikinapodsuan di Tuhan. Papondom nagi do toko ikinapodsuan do toko sandi. Dadi uton ko dati Diyosu. Ondom nang ko Diyosu ikinapodsuan Diyosu. Tumazan so kagumuan do toko do how dati kondom ikinapodsuan do toko. Katapi kondom toko teka ondom toko kinasusubuan do toko. How toko nagi manandak di tadaw kinapodsuan do toko. Katapi tapinay ko ngabi ipanambazangan do toko. Tamoy mo popondom do toko popingat do toko ikinapodsuan do toko. Do nadadi toko do tuhun Kristiyan. Okon ko na po tadaw bayno tapinay ko ngabi. Untuk nagi apamalamazan toko do tadaw ko onom tabitwa. Teko Holy Saturday is the vigil. Songyan mangin bago toko do dandi do kinapodsuan do toko. Tadi gumuhi toko kapabalan dia baltabasi di tino inongaw toko. Jesus pumina do Jordan mantad Galilee. Makipodso di John. Mungkin kiba dati uwat do toko pinay ko ngabi. Jesus ay sodahasa. No kuwa to minay pakipodso di John. Kapamalatian na pa diti tapinay ko ngabi nga kita toko nuno ikamozon do English na pa nga incarnation. Dominadi isido da tuhun. Iso mantad da toko. Dadi kikamozon tapinay ko ngabi isa toko tuhun tomod. Kapyuman toko da kasusan kabahingkangan sabab no ikamozon do our human nature. Amiti na sabab no kuwa to minakipodso i Jesus. Sabab no da mimang isido do kapyuman i kapasizon da tuhun. Nagi tapinay ko ngabi papakita isido do ikapisan di sido miyampay da toko sa bagi da tuhun. Kapyuman isido
do kasusan, kau di panan, i o kita do toko, i kapanampuanan di sido. Om na kita pinay ko ngabi, jadi kinapodsuan di Jesus nagi, isa o kaintahangan di sido kumanda toko, i kahudukan di sido sondi, may kadina boss ko ditino, dominadi isido da tuhun, iso mantad da toko. Tadi tapi pinay ko ngabi, mazano do kaintahangan diti, kay hatoko do kiba do duvo o ikamazon do nature di Jesus. Kinaingan tuhun. Tuhun isidom yang gada toko, kecuali nunui kamazon do membezakan po nga, ay soi doso di sido. Jadi Espiritu suminondot kuma di Jesus, miaga tumuhog da asang. Natoy mo di Jesus, id kinapodsuan. Di sido, popoy da tokaw, Espiritu itoy mo da tokaw, itoy mo da tokaw, id sakramentum da kapodsuan. Pamazanan iti, ikaw yung tahangan di Jesus. Ikaw mo zondo, ikaw po'y maganan di sido pumada tokaw. Tanak, isido do kinoingan. Isido no, ipihi do kinoingan. Dadi megado tokaw, nogi ito pinay ko ngabi, sangyan do katoy mo tokaw do kapodsuan. Ada di tokaw do tanak do kinoingan. Maza di sakramentum do kapodsuan. Pogyatan tokaw do kinoingan, maza no di grasya. Ipatakon, kumanda tokaw. Ikaintahangan, ipambasan, padubod, maza di Sancti John. Isay kano magaha do pamagunan. Dadi otoy mo tokaw, Espiritu tabitwa, mazano do kinapodsuan do tokaw. Espiritu tabitwa, manantudok, mangumahig na tokaw, may da katanud tokaw da, di pamamasi di Jesus sandi. Kibada ko tumbazan tokaw. Amakon ko na po, ito pinay ko ngabi, kapanaw, i kaladya tong abitwa. Iso, i pinatak, kumanda tokaw. Tadi, pagyaton tokaw da kinaingan, mazano di grasya, ipatakon kumanda tokaw, Espiritu tabitwa. Sangyan na podso tokaw, katimpun, kaposizon tokaw, tumanod, amitanan tokaw, di kaposizon ni kinaingan. Tadi kapodsuan da tokaw, tapinay ko ngabi, isa nagibago, ipapaingat da tokaw, da matay tokaw, miyampay di Kristus, tumungag tokaw nagi miyampay di Kristus. Ano ka di Sancti Paul? Matay tokaw miyampay di Kristus, tumungag tokaw miyampay di Kristus. Kumazon kapasizon na tokaw, painsangano di Kristus, mazano do kinapodsuan na tokaw. Tadi tapinay ko ngabi, mega di Jesus sandi kinapodsuan, daw na po nga kinatimpunan ministry tayo kapanampuanan di sido. Isa o mission ipinatak di tama di sido. Manta di kuma daw sandi. Na di sa tokaw nga ingka nagi, ano tujuan tokaw? Ano tujuan do kinahadiyon do tokaw? Ano tujuan do kinapodsuan do tokaw? Mamong tokaw, misa tokaw, dead kapisan, teka, id kaposizon, miyampay di Kristus. Ina sabab do, isa tokaw nga, kiba na gida mission, ipinatak na kiningan, kumanda tokaw. Tumamba di Jesus, daid kapabalan, di abal tabasi, di sido. Dadi tapinay ko nga bi, in kalamazan tokaw, do kinapodsuan, di Tuhan diti, ati hambos na daig grasya.
inatay mo dato ko, mazado do kinapodsuan dato ko. Do mangin bago na dato ko. Nagi ayin baguban to ko, nagida di espiritu tabitwa. May dakano to ko, do kabakasan, do id kapanampuanan dato ko. Nagi id kapasizon to ko, do tikid tadaw. Mingkakat to ko, kanono, inbagubay to ko, ikatumbasan to ko. Tumbazan zo, idi so kiningan, itama tabakas. Manonodo do taban tana. Do sabiabi ko nunu, okito au okito. Tumbazan zo, iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tantoyson, nanak ni Tuhan. Namak ditama, dapaguhus sa biabi umol. Kinaingan mantad kinaingan. Tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan totapot. Mantad kinaingan totapot. Nanak okon ko tinodo. Sampimyon si miyampay ditama. Maza disido o sa biabi donotodo. Montok dotoko tuhun ngabi. Montok kapamasuzan dotoko. Suminondot isido mantad surga. Maza di spiritu tabitwa. Nadadi tuhun doy di hahangay Mary. Nadadi do tuhun. Montok sabab dotoko. Do nakapapak id salib. Do id sibo di Pontius Pilate. Noon do so isido do kapatason nahobong tuminungag bago ontok ditadaw kumotoho. Id katanudan miyampay di buk do tangabitwa. Minsabat isido do id surga. Pinaikaw do idi abananan ditama. Mikot may bago isido id kabontugan na mambisala di sangimpasi nangapatay. Pamalintan daw ay may kapupusan. Tumbazan so idi spiritu tabitwa. Ituhan imanak daw kapasusan. Imuzu mantad ditama ditanak. Imyampay ditama ditanak. Do sambaon bontugon may. Inokabos maza di profeta ngabi. Bazan so id iso Ecclesia tabitwa. Katolik kam apostolik. Mga kunso do iso kapodsuan. Montok di kapohyangan do dosong abi. Mandadandad so didik tungagan di nangapatay. Di kapasusan di pamagunan damikot. Amen. Sabagi do tuhun nangapatay nangatungag niyampay di Kristus. Nadadito ko do iso bansa tabitwa. Iso tinimungan do padre. Kano poboso do toko, ibagi do toko, idi Kristus, idon padre, maza kapatakan do sambayang, montok do kagunan do sa biabituhon. Sisimba na po do toko nga, oy Tuhan, do dizosikoy no do tuhun kababago. Oy Tuhan, do dizosikoy no do tuhun kababago. Do tumoy mo na da o Ecclesia, do manumpuan okon ko makitumpuan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, do dizosikoy no do tuhun kababago. Do kabagi no da do altari, do pamakanan to bitwa, o sa biabi Christian, ino nga potsu idi Kristus. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, do dizosikoy no do tuhun kababago.
Montok sa biyabi tinimungan dagay, i oluay no, lumunoy mo da kapodsuan, idi Kristus. Kanono sumambayang dadi Tuhan. Oy Tuhan, dati sa sikay na datuhon kababagan. Do gompizono da, dumohoy ngabi, i kapodsuan di tanak ngabi diho. Maza do sambayang, kapanompu anan diho id kaposizon. Kanono sumambayang dadi Tuhan. Oy Tuhan, dati sa sikay na datuhon kababagan. Sumambayang toko, montok diho isumakit, mimpay tuluo COVID hopadom sizam, dumazado sa kaday dadakutul ngabi diho, nos ngabi, paganakanom kinobangan ngabi diho, do ovit na da izyoho, do idkabosyan, do dumuapos dititimpu, do kasusan. Kanono sumambayang dadi Tuhan. Oy Tuhan, dati sa sikay na datuhon kababago. Kanono mikot dadi Sankti Maria, tina do tokaw, mukianu do sido do manampung do tokaw, kuma di tanak do sido ituhan do tokaw, Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, penuh kada grasya. Miyampay diyaw kiningan. Bitua kaitanga dosa biabitondo. Bitua tuba da tinano Jesus. Sankti Maria tinanda kiningan. Okinsanaz kay Tuhon na dosa. Babay nontok jam katasan sa Amen. Oy Tuhan Jesus, kapodsuan nun na po nga lahan patimpunan do sumuzuid salib patazon katungagan. Pati hambusas kayo no, do idlahan di iso sundong patu id timpu data susa onini tingadan. Pakinuan sa iti masadyaw, imagigizon mamalinta miyampay ditama di Espiritu Tabitua. Baino salajul. Amen. Azo na Tuhan kiningan, da sabi bibinangon, tumadsa na kabosyan no, nakatay mo si kadilaw titakon sa diyaw. Tubaditana kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay di loti do kaposizon.
Azo ko na Tuhan kiningan do sabi pinangon, tumaza na kabosyan no, nakatay mo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi gubas anggur kaladya dohongon nga binagtinaw tuhon, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko Diyos ngabi, at tayo mo na dali kiningan, itama tabakas. Tay mo ay Tuhan, itak ngabi no bitsa, do mamantang di paintahangan di tanak paginabano. Moy do ikahubukan di ang tumasan no, abahyo na da, di kapahubukan do isido ihumizab in kabinsyanan daw. Do mamahyong mangido di daw sa ngabi di pamagunan. Imama masi mamalinta montok sa hihinaid ay so papupuson. Ituhan, miyampay Diyoso. Poin sa bato o ginabong ngabi Diyoso. Ano manak, daw ka pa ng katahuadan, ngabi na dituhan, kiningan, datako. Totoo tapot, daw katunod, atuhid iti kaladyaza, kapamasisansa. Tamoy mo, inabono po, damanak, diyaw, daw ka pa ng katahuadan, ngabi, o ituhan, tama tabitwa, kiningan tabakas ko zoom ay so kapupuson. Tu idivay ngabi di Jordan, pinaintahang no miyampay tandang ngabi, koy mazan ngabi, o kapodsuan kababago. Moy do maza di oho, iminikot mantad surga, mikot si koy nada do atumbasan idbos no magigizon paingamong dagay. O maza di kasandatan di spiritu, di kagahon do tambuhog asang patutunos kay nada do i Kristus supuno no man miyampay di tumaw do kaunsikan ang pinapogad do magobit di abal tabasi kumada di tangas sampit pamingkano miyampay di kuasa nga vida surga sumambasi koy diaw tumoy mo do itana it dumbangan do koladyaan no miyampay ay so kapupuson mga zo si Koy. Ototopot obitwa ka ay Tuhan, itabod da sabyabi kabituhan, itinapogi, da dizonon obitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy. Maza do poposondot di spiritu no da iditingabi, miyaga bohobo umato.
Moy do ada dida itingabi, do montok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Ontok di timpu dan iman potabuso isido om nasaga kozo do suminuang daid ko undasan daw. Minagano isido do loti o minanak do kopanong kotohwadan ngabi. Minangakib di om pinapatak di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabiko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakwan may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susadop. Nano disido isasaban insan po dominanak do kapanong katahuadan ngabi. Pinatak disido di moki kiiya ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabiko panginum naman taditi. Tu itino isasaban di zako. Iza di batos kababago ay sa kapupuson ipatungon may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapahiyangan da daw so ngabi. May na iti daid kandaman doko. Ikatapatan tahom lati da katumbasan. Itinapogi, masos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, iloti da kapasizon, pamisasaban do kapamasisan, manak do kapanang katahuadan ngabi, do nigitan si kay diyaw, do kapadan day dubangan no, o manampuan day diyaw. O huduk kozo isikoy do sumambayang, do magi day ditinanom sa di Kristus, timong skenada dahil iso maza de spiritu tabitua. Onda mo ay Tuhan, Ecclesiano, pointongkop, id pototongkop di pamagunan. Amabito na Zosido dahil kapunuan do tahuod sa kaday. Sangovian, miyampay Francis Pope Dagay, John, Bishop Dagay, Sabiabi di Fada ngabi. Onda mo nagi, ito pinay ngabi Dagay. Inungokodop, idikahansanan di katungagan, sabiabi inapatay id kosyano. Tay mo na isiho din inabaw do boss no. Kosyanay dagay sabiabi sumambayang sikoy. Miyampay di hahangay tabitwa Mary tinadikiningan. Sancti Joseph Sabado Sido. Miyampay di apostol tangabitwa. Sabiabi isangti inakpapon siko diyaw id po ompus di umulan ngabi. Kanus Canada di kaposyan da dumadi da sampit tumungkos ngabi da kaposizon sa lajul. O mangazo, o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, miyampay disido, idisido, oy kiningan tama tabakas, idikopisan di spiritu tabitwa. Sabiabi ko bantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid ay so kapupuson. Dadi panu di mamamasi naug mazada kapangyaan pa yung kiningan, katama zikoy dumabos.
Pagabasa si koy, oy Tuhan, sumambayang si koy, damantan pati tikid talan, patahuad no, damanak, na pibabasan, itadaw nga bidagay, damaza di sakaday da kasyan no, pagabasa si koy no da tumoy mo, damantan doso, umpayin tampasi mantad sa biyabi ko susan ginabo, dumasa si koy, paingandad, di kahansanan, no bituhan, pamlikoy katan, di mamamasiza, Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos na di apostol nga bino, pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso, kada intong day doso nga bidagay, nga day di katumbasan di eklesia no, katahuod no, damanak, da sido da pibabasan, pisan, katanudan, miyampay, hisab no, imamamasi mamolinta, montok, so hihinaid, ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyoso, tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay domba kiningan, intangay isido, imong idudidaw so nga di pamagunan. Obito ano, isontob oho, dedi makan min susodop di domba. Oy Tuhan, sa mipadan dah patut ko dah sumusot di tapo. Bos ano ko ibos, mingasan may ko dudubo ko. Itinanom sa di Kristus, pagabit na dadato ko, dahil ko po season sa lajul.
Kano sumambayang. Natagok miyampay dititak nga bitabitwa, ahudok ko zo isikoy da makinsiyan di kosyananu, oy Tuhan, da ohi ko zo da paing kinangaw, da di tanak tontoyson, nanak no. Tanak nga binunada isikoy, da idngan id katapatan. Imamama si imamolinta, montok so hihinaid, ay so papupuson. Amen. Mikaw ko pa namot, ay tabinay ko ngavi, muntok do pipiya ko payhan, da panambasangan. Ay so i kinosimbano, di kapakisuatan ngan hobi paguho. Mamaguno, katohuzan, mitihambus, maza telepon. Kasambutan pain sakay kulita, kakal idapon julon. Ompay ngukab, montok do paroke do pinampang no. Katimpo ni tida jam ko padamduvo do nga daw. Kapamahavan dumadi Father the Diocese. Kanjul o seminarity. Demantad ko duvo nga padamduvo. Gisam ko duvo nga padamapat. Tadawuhan ko iso. Dadoyho id bundu Tuhan Retreat Center. Ino po makiligista ngavi nga kabalay no po do opod linggit no. Montok kapunahuadan. Kavasa ko na makiano form kapoligistahan mantad office mission ontok timpo pakaladya. Tadaw kapanutuban na po do kapokiligistahan nga ontok ko opadambaho tadawuhan ko iso. Ino po ko tovi da makiligista nga aw na dito'y mon. Omantok kapayhan suvay o kito id Paris website. Katahuadan. Ingkakat ko no, muntok do balakat kapamupusan. Tuhan miyampay Diyazo. Ikiningan tawakas membalakat na da Diyazo. Itama, omitana, om de spiritu tabitwa. Ugadno om pabalono iabal tawasi di Tuhan.